أيضا بغداد بنجاح. نتحول مباشرة، نعم مباشرة إلى مركب الأولمبي محمد بوذياف أين Bonjour Riyad. يتواجد Première أمامنا. question. نعم الأسئلة إذا بدأت لرياض محرز لاعب ليستر On a سيتي constaté الإنجليزي، que cette CAN اللاعب jouée. الجزائري اللاعب رواق الأيسر. مباشرة إلى محرز، تفضل. Est-ce que c'est des choix ou parce que physiquement vous accusez un peu le coup? Et deuxième question, comment on fait pour se motiver pour un match comme ça contre l'Éthiopie quand on sait d'ores et déjà qu'on est qualifié? Premièrement, bonjour à vous, à vous. Et pour répondre à votre question, ouais, ça fait 2 matchs que je joue pas dans mon club, mais pour moi, pour le coach aussi, c'est que des choix tactiques. Après, je m'en fais pas pour ma place à Leicester. Je sais que le coach compte beaucoup sur moi, donc je me fais aucun souci. Et par rapport au match face à l'Éthiopie, déjà, comment se motiver? Déjà, on est qualifié, c'est vrai, mais ce match doit nous permettre de continuer sur notre lancée, de continuer à peaufiner nos automatismes pour être prêt à la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Bonjour, Tarek Kadri, journal Khabar نعم Lundi. هذا En tant que joueur, on parle beaucoup de cette délocalisation de la Coupe d'Afrique. Jusqu'à maintenant, vous allez jouer 2 matchs de qualification, vous ne savez même pas où va jouer cette CAN. Est-ce que cela peut-être va gêner ces joueurs sur le plan mental? Gêné, non, mais c'est sûr que c'est préoccupant de ne pas savoir où va jouer la Coupe d'Afrique. Après, voilà, nous, il nous reste 2 matchs à jouer. On sait qu'on est déjà qualifié, mais faut qu'on prenne encore des points. On sait qu'on peut le faire. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ça pour savoir où se trouvera la Coupe d'Afrique. Nous, on est là pour jouer. Après, on sait qu'ils trouveront des solutions aux problèmes. طبعا هذا لاعب ليستر سيتي محرز. وفي أسئلة الإعلاميين حول خيارات الفنية ربما لعدم إشراكه مع ليستر سيتي، قال أنه خيارات فنية بالنسبة لمدرب ليستر سيتي. تحدث عن مواجهة أثيوبيا المرتقبة، هذا السد بين الجزائر وأثيوبيا. قال أنه صحيح أن المنتخب الجزائري حجز تأهله إلى النهائيات المقبلة كأس أفريقيا 2015، ولكن هذا لا يمنع على استهداف وتحقيق الفوز للبقاء على نفس ديناميكية الفوز، نفس الاستمرارية بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي حقق 4 انتصارات. هذا اللاعب الجزائري الذي يبقى مطلوبا بقوة من روما الإيطالي، تفضل. Pour nous, c'était magnifique parce que voilà, le Maroc c'est collé à l'Algérie. Après, on sait toute la rivalité qu'il y a entre les deux pays. On sait qu'on aurait beaucoup de supporters. Après voilà, de toute façon on peut pas savoir encore où elle va se jouer. J'espère que elle se trouvera dans un pays, je sais pas comment vous dire, parce que si elle se trouve en Afrique noire, c'est vrai qu'il va faire super chaud, les conditions seront différentes. Après voilà, comme je vous ai déjà dit, je pense qu'il y a du monde qui s'occupe de ça et ils vont tout mettre en œuvre pour que ce soit dans de meilleures conditions. Jalal Yaïch, la chaîne algérienne. Riyad, on sait que tu joues en Angleterre. En janvier, il y aura plein de journées de championnat. Est-ce que tu es en train de vivre des pressions par rapport à ton club, par rapport à la préparation de la CAN? Est-ce que ton club va te laisser venir préparer la CAN avec un esprit, on va dire, facile, ou bien ils vont te permettre de venir? Ouais, je pense. Après, peut-être que c'est pour ça que je joue pas en ce moment, hein. Peut-être qu'ils préparent mon départ. Après, non, je rigole, mais voilà. Après, il y a pas de souci particulier. Je pense qu'ils m'en ont jamais parlé encore. Après, je pense plus elle approchera, plus ils commenceront à venir me voir. Mais pour l'instant, je vais pas dire que ça les gêne pas, mais ils m'en ont pas encore parlé.
السلام عليكم. عربي بوعزاج du temps d'Algérie. رياض محرز إذا في إجابته عن الصحفيين يتحدث عن كأس أفريقيا التي انسحبت منها المغرب، وقال أن كان من المهم أن تبقى المغرب تحتضن هذا الكان. بالنسبة للجزائر كان مهم جدا على اعتبار أن الكثير من الأنصار الجزائريين كانوا سيتنقلون إلى المغرب. نعود إلى التصريح ثم نعود. Le coach il me met en confiance, ça se passe. J'ai beaucoup plus d'automatisme avec mes coéquipiers. C'est normal que je me sente mieux sur le terrain et voilà, ça se ressent sur mes matchs et sur mes statistiques. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, pour l'instant, l'équipe a été bonne. Moi aussi, j'ai été bon. Après, on verra comment se passera le prochain match, mais normalement, il n'y aura pas de souci. نعم، لاعب ليستر سيتي وإن كان لا يحظى في الفترة الأخيرة بثقة مدربه إلا أنه يبقى مركز مع ناديه رغم الاتصالات الكثيرة التي تلقاها، وخاصة من النادي الإيطالي روما الإيطالي. المدرب ربما يقول أنه منحه ثقة. نعم. À mon avis, il y a eu des contacts, mais le club n'a pas voulu m'en parler, ni mon agent, donc je sais pas. Si ça a été dit, c'est que c'est forcément vrai parce que je l'ai entendu partout. Donc, mais personnellement, j'ai rien reçu de concret. ربما يتحدث عن الاتصالات، لم يتلقى، يقول أنه اتصالا رسميا. خلينا نسمع الأسئلة حتى. نعم. Ça vous a pas gêné de ne pas jouer au Maroc par rapport à vos origines? De ne pas jouer avec le Maroc? Non, ne pas jouer la CAN au Maroc. Ah, ouais, c'est vrai que ça aurait été bien aussi pour que ma mère vienne me voir, mais bon, franchement, c'est pas, ça va pas me gêner plus que ça. Que ce soit au Maroc ou au Nigeria ou en Égypte, c'est pareil. Si elle viendra pas au Maroc, elle regardera la télé. طبعا الخيارات هذه يتحدث فيها عن كأس افريقيا. تبدو انه الحديث كله مركز عن كأس افريقيا، والكثير نسي ان مواجهه اثيوبيا مهمه بالنسبه للجزائريين من اجل المحافظه على نفس الاستمراريه وديناميكيه الانتصارات التي حققها المنتخب. رياض محرز يتحدث طبعا عن كأس افريقيا انه ليس منزعجا الا تجرى في المغرب، سواء لعبت في المغرب مثل ما قال او نيجيريا او مصر، لا مشكله بالنسبه للمنتخب الجزائري. Contre le Mali, bon, pas en difficulté, mais bon, ça a été dur pour nous. On n'a pas marqué rapidement, mais je pense que ouais, si on gagne là-bas, ça sera une très bonne performance parce que voilà, le Mali c'est costaud, ça nous empêche de jouer. Après, je pense que si jouer à Bamako, ce sera pas un vrai test, mais ce sera un bon test avant la Coupe d'Afrique pour voir où on en est. Bonsoir, c'est Arbouche Amal de journal Le Buteur. Vous allez disputer 2 matchs sachant qu'on est déjà qualifié. Comment vous allez les aborder? Bah, comme j'ai dit à votre collègue, on va les aborder de la même manière que les autres, même si voilà, on est déjà qualifié. Le coach nous a déjà parlé de ça. Il nous a dit que voilà, c'est pas parce qu'on était qualifié qu'on allait se relâcher pour les 2 matchs qui viennent. On est là pour nos automatismes, déjà pour gagner, parce que voilà, tous les matchs qu'on joue, on est là pour les gagner. En plus devant notre public dès ce samedi. Ici, ça fait longtemps qu'on est invaincu. Il faut garder aussi cette invincibilité. Donc après, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Après, je pense que voilà, on va les aborder normalement, sans pression particulière comme les autres matchs. Khalil de la chaîne Al-Watan TV. Bon, une question qu'on aurait dû poser au sélectionneur. Est-ce que
رياض محرز، الأسئلة تتركز عن كأس أفريقيا بشكل كبير، وأيضا المواجهة التي تلي مواجهة أثيوبيا هذا السبت أمام منتخب مالي ستكون يوم الأربعاء المقبل في باماكو. قال أنه اختبار مهم بالنسبة للمنتخب الجزائري. نعم. Jouer à Blida aussi, c'est une bonne chose parce que voilà, on est à la capitale, à Alger, il y a beaucoup de monde. Mais je pense qu'on n'est pas contre pour jouer dans d'autres stades, si c'est possible, pour que toute l'Algérie puisse venir nous voir au stade. Ouais, dernière question. Riyad, on vous compare à une légende du football national, Salah Assad. Est-ce que cela vous fait plaisir ou vous met un peu de pression? Bah, ça fait plaisir parce que après je connais pas personnellement ce joueur, mais on m'a dit que c'est un très grand joueur algérien. C'est sûr d'être comparé à un très grand joueur algérien, ça fait plaisir. Après non, ça me met aucune pression particulière. Merci beaucoup. Merci. كان هذا اللاعب رياض محرز لاعب ليستر سيتي في حديثه الأول في الندوة الصحفية التي يعقدها اللحظة على المباشر في قاعة المؤتمرات لمركب محمد بودياف. محرز بشكل عام تحدث عن مواجهة هذا السبت ومهمة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري عن رجاء كأس أفريقيا. لا مشكلة أن تجرى في بلد آخر غير المغرب، وإن كان مهم جدا أن تجرى في المغرب على اعتبار أن الكثير من الأنصار الجزائريين سيتنقلون. الآن على المباشر مهدي عبيد لاعب نيوكاسل والذي أعير سابقا لباناتينايكوس. مهدي عبيد إذن على المباشر، تفضل. نعم، هذا اللاعب مهدي عبيد لاعب نيوكاسل الذي يلعب مع المنتخب الجزائري لأول مرة بعدما شارك مع المنتخب الأولمبي في فترة عز الدين آية جودي. إذن بعد ما تابعنا رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الآن على المباشر مهدي عبيد الذي يعول عليه الناخب الوطني كثيرا من أجل تقديم دفعة بالنسبة للمنتخب. وقال أنه كريستيان غوركي في آخر ندوة صحفية له قال أنه ينتظر بالذات من هذا اللاعب الكثير من أجل تقديم الأفضل. نتابع أول تصريح لهذا اللاعب مع المنتخب الوطني الأول، تفضل. Mais c'est la première fois que vous rejoignez l'équipe A. Vaïda Elozic n'a pas jugé utile de vous convoquer. Est-ce que vous lui en voulez et est-ce que pour vous c'est une revanche de prouver tout ce que vous avez approuvé avec cette équipe? Je ne sais pas déjà si j'ai passé un palier, mais je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à accomplir. نعم، لاعب صوته منخفض قليلا لاعب نيوكاسل، ويبدو أنه ربما في أول استدعاء بالنسبة خجول. نعم، بالنسبة للمنتخب الجزائري الأول، وإن كان آمال كبيرة تعلق على هذا اللاعب لتقديم إضافة بالنسبة للمنتخب بعدما كان متألقا مع المنتخب الأولمبي، وربما قد يكون أساسيا في تشكيلة المنتخب الجزائري بنسبة كبيرة حسب آخر الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب الجزائري المنتخب الوطني أمس. ظهرت ملامح التشكيلة الأساسية أن مهدي عبيد سيكون أساسيا في مواجهة هذا السبت، ويبدو نعم المشكل المشكل هناك في ملعب 5 جويلية بقاعة المحاضرات. كنا نتمنى أن نسمع أول تصريح بالنسبة لهذا المدرب، استدعاءه بالنسبة لكريستيان غوركيف وعدم استدعائه في الفترة السابقة مع حالي لوزيش. كنا نتمنى ذلك، ولكن في انتظار إصلاح الخلل. إذن كان معنا على المباشر في أول تصريح كان مع اللاعب رياض محرز وحديثه بشكل عام عن عدم مشاركته مع ليستر سيتي في الفترة الأخيرة ورغبته في تقديم الأفضل مع المنتخب الوطني ومواجهة مهمة بالنسبة لمواجهة المنتخب الجزائري هذا السبت أمام منتخب أثيوبيا. وإن كان المنتخب الجزائري تأهل، ولكن ذلك لا يشكل أي ضغط. طبعا رياض محرز في آخر تصريح في الندوة الصحفية وحول تشبيهه بصالح حساد قال أن ذلك شرف كبير لله على اعتبار أن صالح حساد من بين اللاعبين النجوم الجزائريين الذين
مروا على المنتخب الجزائري، ولكن هذا لا يشكل له بتاتا أي ضغط على مسيرته. نعود إليه. تصلح الخلل عفوا، تفضل. Si je faisais du bon travail dans mon club, j'allais être récompensé. Aujourd'hui, c'est une récompense pour moi et c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici. لا أسمع سؤال الصحفيين بشكل واضح، ولكن مهدي عبيد يتحدث على أنه شرف كبير أن يكون مع المنتخب الوطني الأول. تصلح الخلل، تفضل. لو كانوا سمعونا تفضل. Je veux des joueurs qui ont encore faim de victoire. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous qui êtes arrivé? Et deuxième question, vous allez découvrir le continent africain. Donc, dans quel état d'esprit est-ce que vous appréhendez? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Les climats, les conditions? Merci. Non, non, j'appréhende pas du tout. Je sais capable, c'est ce que je peux. Je suis pas quelqu'un qui me met trop de pression, donc j'arrive à avoir une certaine confiance en moi. Maintenant, on est une équipe sur qui on compte en Afrique. Avec la super Coupe du Monde que l'équipe a faite, on attend beaucoup de cette équipe. Maintenant, les grandes équipes gagnent chaque match, donc on doit avoir cette mentalité, cette gagne de vouloir gagner à chaque match. Et aujourd'hui, dans nos têtes, c'est la victoire et rien d'autre. Donc on va faire de notre mieux pour montrer à tout le monde qu'on est une bonne équipe en Afrique. Bonjour, c'est Tarek Kadri, journal Khabar Riyadi. Mehdi, en début de saison, quand vous étiez sur le banc avec votre club Newcastle, vous avez peut-être décidé de quitter le club pour être prêté à un autre club. Et après de jouer 3 ou 4 matchs, est-ce que vous avez changé d'avis? Deuxième question, tu étais avec Aïdjoudi au Maroc et on parle qu'avec Vaïd Ali Louzik, lors des 3 dernières années, il y avait une liste noire concernant les joueurs qui étaient avec Aïdjoudi au Maroc. C'est pour ça que le coach n'a pas convoqué ni Abid, ni Blaili, même pas le joueur. Est-ce que c'est vrai? On parle même d'une histoire de quelques joueurs qui ont refusé de serrer la main de Vaïd Ali Louzik au Maroc. C'est ça qui a peut-être poussé Vaïd de ne pas appeler les joueurs qui étaient avec Aïdjoudi. Bah écoutez, vous me l'apprenez parce que j'étais au courant. Mais non, il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a jamais eu de problème. On a toujours, ça a été toujours correct, il n'y a jamais eu d'histoire quelconque. Et pour votre deuxième question, non, j'ai jamais douté de ma participation à Newcastle. Je sais, comme j'ai dit, j'ai une certaine confiance en moi et je savais qu'avec le travail, ça pourrait payer. Maintenant, j'ai eu une chance de pouvoir jouer contre Manchester City en coupe et de montrer ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, ça s'est bien passé et je suis content de ma progression. Même si je sais qu'elle s'arrête pas là et que je dois bosser pour pouvoir être à un meilleur niveau, à passer un palier, Inch'Allah. Djalali Aïch, Jazairi toujours. On a vu que tu as tellement voyagé durant ta carrière, tu as un globe-trotteur du football, tu as joué à Lens, à Newcastle, tu as joué en Écosse, tu as joué au Panathinaikos aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé beaucoup de clubs et beaucoup de pays durant ta carrière? نعم، يبدو أنه فصل في الكثير من النقاط وحول الضجة ربما التي أثيرت سابقا حول ربما عدم استدعاء بالنسبة حليلوزيتش للاعبين الذين مروا مع عز الدين أيجودي في المغرب، من بينهم مثلا بالليلي ومثلا عبيد. تحدث بدبلوماسية كبيرة وقال أنه لا مشكلة له مع حليلوزيتش. صلح الخلل؟ لا، في انتظار ذلك إذن. وتحدث عن بقاء في الاحتياط في بداية بعد عودته من اليونان بعد ما كان معارا وعودته إلى نيوكاسل، بقاء في الاحتياط. هل أزعجه؟ هل بعد ما حديث قيل أنه
قرر أو طلب مغادرة نيوكاسل. قال أنه لديه ثقة كبيرة في مستوى، لذلك لم يفكر في مغادرة نادي نيوكاسل. الآن مهدي عبيد في أول استدعاء له مع المنتخب الجزائري الأول يتحدث عن استدعائه وأيضا عن مروره بعديد من الأندية. أيضا تحدث أنه منحت له الفرصة في الفترة الأخيرة مع ناديه. تفضل. Dans cette équipe nationale, je sais qu'elle peut aller très très loin et je suis fier de représenter ces couleurs. Mehdi, lorsque vous avez rejoint la sélection olympique, il n'y avait pas le centre technique de Sidi Moussa. Qu'est-ce que vous pensez de ce complexe? Deuxième question, c'est vous rêvez certainement de prendre part à la CAN et de faire partie de la liste des 23. Non? Le centre a été rénové. J'ai été surpris de tout ça. Ça a été vraiment une grande découverte. Ils ont fait quelque chose de super et aujourd'hui ça nous permet de travailler sereinement. C'est un grand plaisir de pouvoir être dans ces locaux. Et pour votre question par rapport à la CAN, bien sûr que je souhaite être dans la sélection. Je vais travailler pour. Il me reste 1 mois et demi pour pouvoir montrer au coach qui peut compter sur moi. Et donc voilà, ça va passer par le travail et la rigueur. إذا نعم، مهدي عبيد يتحدث عن إمكانية يعني في سؤال حول تواجد ربما قامة 23 لاعبا في كأس أفريقيا. قال سأعمل بجد والقرار سيعود للمنتخب. بقى شهر ونصف بالنسبة للمنتخب الوطني والإعلان عن كأس أفريقيا. إذا فيه الكثير. تحدث عن مركز سيدي موسى. Une solution, je sais pas, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir être bien à chaque match et pour pouvoir rectifier ça. Sachant que vous êtes un polyvalent, c'est pour ça. Oui, je sais que je peux aider l'équipe. Ça va être un grand objectif. الصوت غير واضح تماما بالنسبة لمهدي عبيد الذي يلعب مع نادي نيوكاسل وقدم معارا من اليونان. إذن مهدي عبيد في أول استدعاء تحدث عن اشتغاله بجد مع المنتخب الوطني ليكون ضمن قائمة 23 لاعبا التي تتنقل مع المنتخب إلى كأس إفريقيا المقبلة 2015. عن ربما عدم انزعاجه من بقائه في الاحتياط في بداية جولات البطولة البريمير ليج. الآن فالآن يلعب في المباراتين الأخيرتين. شارك مع ناديه نيوكاسل بشكل أساسي ويحظى بثقة المدرب. أيضا بالنسبة نعم، الآن نتوجه مباشرة إلى ثالث لاعب في نودة الصحفية بغداد بونجاح في أول استدعاء للمنتخب الأول، لاعب النجم الساحلي التونسي. مباشرة إلى هناك. تفضل. نقول لهم يعطيكم الصحة. دخلت في المجموعة ديريكت سيرتو الجوار تاعنا اللي كانوا يلعبوا هنا في الشامبيونات تاع الجزائر، سليماني، دوخة، زيمامو، جوع. يعطيهم الصحة. من الأول ملي دخلت معاهم نضحك نلعب والحمد لله. نقول لهم ميرسي. على بالنا باللي كوتش غوركوف يبريفير يلعب 2 اتاكون، يعني اسك راك واجد باش تاخذ مكانك قد مع سليماني ولا ابراهيم؟ ان شاء الله. سليماني معروف راه مليح وسيرتو في ليكيب تاعك سبورتينغ ويماركي باش نجي نقول لك باش نحيه ولا باش نقلعه من ليكيب وين تجيني لا شونس نبينها ونماركيو. هذا هو الفوتبال، يجيك لا شونس تبينها وصاي ان شاء الله. بغداد صافي لونطون تنتسنى في لوكازيون هذه، اليوم جات. اسكو راك واجد باش كما قلت تضمن الاستمراريه في الاستدعاء؟ بروميير دو شوز. دوزيام دو شوز،
شفنا مالغري كان كاين بروبليم ما بين الياساماش ليكيب تاع القديمه ولا ليكيب الجديده على جال الكونترا، مي انت ما تاثرتش بهذاك الشيء وتالقت في البطوله التونسيه. السؤال الثالث يعني واش تقدر تقول لنا على المكان اللي رحت لها اتحاد الحراش حاليا؟ ان شاء الله على هذه لوكازيون تاعي بالمره طيهاش باش نستغلها باش نبين لي كاليتي تاعي اللي عندي، باش نبين لونطرينر بلي عيط الجوار مليح، ماشي هكا باش ندير اسم ولا باش نبين جمهور الجزائر تاع باش نوري لعب لي كاليتي تاعي. ان شاء الله ربي يوفقني هذا ما نقول. و بور السؤال الثاني شنو؟ لا ما دخلتش معاهم في المشاكل تاعهم، قعدت نخمم توجور في لي زونطرينمون تاعي في لي ماتش تاعي، و الحمد لله قلعت لابريسيون على جهه وخليتهم ما بيناتهم وتفاهموا وقعدت كونسونطر لي زونطرينمون تاعي. مساء الخير، بصفتك وجاح احسن هداف في البطوله التونسيه، هل ممكن كنت تنتظر في هذا الاستدعاء؟ وسؤال ثاني بصفه رحت لتونس ايضا، واش الفرق اللي تقدر تقوله لنا كاين بين البطوله الجزائريه والبطوله التونسيه؟ علما بان شناك شغل تا بري بوكو دو ماس مسكولار، اسكو خدمه بزاف تخدموا مقارنه بين البطولتين؟ الفرق بين البطوله التونسيه والبطوله تاع الجزائريه، تشوف لي موان ديجا لي زيكيب تاعنا يروحوا يديروا ستاج في تونس، هذه تبين لك بلي كاين لي موان في تونس، سيرتو تما كاين لي كان 4 تاع لي زيكيب اون نيفو يلعبوا توجور يلعبوا كوب دافريك ويلعبوا كاين منافسه على الشامبيون، توجور تلقاهم يلعبوا على الشامبيون، ماشي كيما حنا كيما نقولوا حنا تخسر ماتش تقرح التالي تربح تولي الاول، ماشي كيف كيف. بيان سور يخدموا بزاف فيزيكمون وتاكتيكمون، يعتمدوا على لا تاكتيك ماشي كيما حنا. بغداد بونجاح، انت سمعنا في الفتره الاخيره كثير من الاتصالات من خارج الوطن، سمعنا ابسي بروش، سمعنا نوادي كثيره، ما هي النوادي والاسماء تاع النوادي الحقيقيه اللي راهي تلقيت انت اتصالات منها؟ ممكن نعرف ربما في الميركاتو او في الصيف وين راح يلعب بونجاح الموسم المقبل او ابتداء من الميركاتو؟ ما نقولكش سير باش نخرج في ديسمبر، باسكو نلعبوا على الشامبيونا وتشوف لازم نخرج بتيتر او موا بشامبيونا ولا كوب دافريك، سيرتو تما كون نخرج انا ما عندهمش اتاكون ما عندهمش افونسونت، اللي خليهم هو نخرج بتيتر من ليطوال وباش نخرج ان شاء الله. نعم، بغداد بونجاح هذا اللاعب نجم الساحل التونسي هداف البطولة التونسية يبدو واثقا من استدعائه من قدراته وإمكانياته في أول استدعاء بالنسبة للمنتخب الأول. هذا بغداد بونجاح يقول أنه لم يأتي ليبعد إسلام سليماني، ولكنه واثق من أنه سيقدم الكثير بالنسبة للمنتخب. على حسب لا تكتيك تاعو كيفاش يلعبها، بالك انا السيل تاعي ما يخرجش على لونطرينير الاول، ما نقولكش حقرني ولا ما كرهتش، قعدت نخدم وين زدت ماركيت وتألقت الحمد لله. لونطرينير شافني هذا وشاف اللعب تاعي ما عجبته، وان شاء الله ربي يوفقني ان شاء الله. بغداد كي تشوف مهاجمين محليين هما اللي يعني راهم يصنعوا الفارق في المنتخب الوطني على غير سليماني ولا سوداني، تما الناس اللي خرجت من الجزائر، اسكو تو دي انت بلي عندي اون شونس سيزير ونقدر انا نكون لو فيوتور افونسون تاع ليكيب ناسيونال؟ ان شاء الله المنافسه باش تكون قويه بيني وبين سوداني وسليماني،
ما نهقرش لي كاليتي تاعي وما نهقرش روحي بارابور سليماني الله يبارك. نعتمر ضد شباب في كوب دي موند وراه في نيفو شباب. نزير روحي من تجيني الوكازيون ان شاء الله ما نعطيهاش ان شاء الله. العربي بغداد بونجاح. العربي منا قبل. لا ديمونديت لا قبله. بغداد مساء الخير مرحبا بك. اسك لونترينور هضر معاك بونابارتي في الستاج هذا ونقدر نعرفوا واش قال لك سي لي ان اونتروتيان ما بيناتكم؟ حكى معايا كي جيت جديد وقال لي مرحبا بك. قال لي راني شفتك كي تلعب في ليطوال والشامبيون تاعك. قال لي الستيل تاع الكلوب تاعك وتاع الكلوب ناسيونال وحده. لازمك تدخل معنا في الجروب ولازم تدخل معايا في التكتيك تاعي. قلت ان شاء الله على هلا وقت اللي تكون مسحقني يعني واجد. نجاح شاهدنا في السنوات الأخيرة رحلة جماعية لأبرز اللاعبين الجزائريين نحو البطولة التونسية. كيف يمكن أن نفسر هذا الشيء خاصة وأن يعني اللاعبين الذين انتقلوا إلى البطولة التونسية ولا لاعب يعني تقريبا تمكن من الظفر بعقد احترافي؟ ألا ترى بأنه كان من الأفضل لو أن يعني أغلبية اللاعبين بقوا في البطولة التونسية ما عدا الرهان الأموال الذي يعني استفاد منه معظم اللاعبين؟ كان أفضل سواء بالنسبة للاستدعاء للمنتخب المحلي أو سيكون قريب من الناخب الوطني من أجل المنتخب الأول؟ الحاجة الأولى باش رحت لتونس ماشي غير هكا. خممت ليكيب اللي رحت لها عندنا 10 تاع لي جوار 11 كانوا يلعبوا عندها وخرجوا لأوروب. هذا خممت فيها أنا قلت نلعب معاهم عامين ونخرج ان شاء الله. الحمد لله خرجت على حسب الراي تاعي باش نخرج ان شاء الله. بغداد بوملاية قاسم جاي لوبيتال. المقابله الاخرى تاعك الكلاسيكو مع ليسبيرونس كانوا بعض المناوشات في التيران. اسكو مورالمون جيت مليح ولا باسكو سمعنا حتى زياد الجزيري يجي يعني فو ديفوندر في لابريس يعني ديفوند عليك في لابريس تونيزيان. واش كان يعني بالضبط واسكو المورال تاعك تقاس ولا راك نورمال؟ لا راني نورمال باسكو صاي كي جيت انا للجزائر نسيت الشامبيون تاعنا ونسيت الكلاب تاعي. نخمم كان في ليكيب ناسيونال. كانت شويه باسكو تما يقول لك الجزائريين دمهم مسخون وفهمت تخرب فيه يضرب وفهمت. ما انا ما باش ندخل معاه في المناوشات. خرجت من الصطاد وكل شيء كمل. إذا كان هذا بغداد بونجاح الوجه الجديد في المنتخب الوطني الجزائري في الهجوم، وعد بتقديم الإضافة بالنسبة